abalalele nabasazongena mhlasimpe umuntu akakakhule ngiyafisa babukhoma ukuzwa kahle ukuthi athina ama concerns akho regarding mhlambe ama affairs omkhonto ukuthi mhlambe ngoba to be quite honest angizange ngikulalele ukukhuluma nje iqiniso kodwa ngixekile kodwa kakhulu mfowethu kodwa zongilalele futhi and I'm willing to withdraw that akazi umuntu bengenweni kodwa I think uzabexeka nakusixeka kodwa uzabongilalela ukuthi ukoma wenzani but it's very low of me ukwenza leyo nto so ngiyafisa manje mhlambe leli thuba silisebenzise njengokuthi uclarify ukuthi kahle athina ama concerns akho baningi abakwenzile lokho abavele bangixeka bangangilalela ukuthi ngithini bathi abanye ayukhomo ukhomo uthengiwe ukhomo ufuna izikhundla bengikhuluma into engayikhuluma ake siye lapha eNorthwest ne sure iNorthwest yonanda ukuqala la khona sibe nekhansela omkhonto wesizwe lexxe kwayibona bonke abantu namhlanje wonke umuntu exxe lapha eNorthwest into eyenzakale khona bafika abantu bakhona bashaya iEFF bashaya iNC bashaya amaqembu onke nje ayekhona lapha bawahlikiza babekhona onkwala lapha noGodola bahlikiza kwasana wagwaza umkhonto eNorthwest mawugwaza umkhonto eNorthwest kwaqhubeka yonke into yahamba kahle eNorthwest kuthe mangabe sefika uSG eNorthwest yaqala lapha inkinga eNorthwest asazi ama change awenza ukuthi maphi eNorthwest akaqali le yamfana ukuthi uThabiso ukuthi amemeze manje nje wasenimthuka manje abanibini wamemeze ekuqaleni iNorthwest yayihlangene bebumbene bashapha amaqembu onke umkhonto okuyi-ANC iEFF namanye amaqembu akhona bashakwa sana lapha yana kodwa mase kufika uSG zaba khona ama changes abakhona abenza ukuthi bona banganeliseki wamemeza umfana waseNorthwest oyikhansela akhona i1 lapho wakhuluma nowalandela full lapho kwathulakala kwaqhubeka yeka phambili kulezi ndawo lezi ekukhanjwa kuzona khona manje ngiyazi wena mhlawumbe ngale kuma fighter ngiyazi kulezi iqiniso ongeke uzulivimbe yokuthi iANC ina 100 banyes iIFP ina ba 40 ba 50 or 40 lapho kodwa years now futhi iEFF ina 11 years bani lapho futhi years kuyiqiniso ukuthi lamaqembu onke lawa siwahlanganise nje ngenduku wonke lamaqembu sawashasa ubhubhisa wonke lamaqembu engikhuluma ngawo uma ubabuncamalala ese appointer wa-appointa abantu abaqhamuka ngezinhlaka lezi ezihlukahlukene baqhamuka kwi-ANC baqhamuka kwi-NFP baqhamuka kwi-EFF yangaba khona futhi inkinga futhi lapho sonke sajabula right into sajabula sonke futhi lapho inkinga isilaphi ke manje na eyokuthi ke uma ngabe sebefika eGauteng sekungena abantu be-EF abaqhamuka kwi-EFF abanye babo bano 2 days 3 days bedizana kwi-EFF sebezotake over umsebenzi owenziwe abanye abantu sekungena bona manje abantu be-EFF lento iqale futhi ikhulumiswa ukuthi sinenkinga eGauteng into endala le sinenkinga eGauteng kuthathwa abantu manje esingabazi umbuzo uthi ke manje uma ngabe la eGauteng bekade khona amasosha akhona ethu egijima eground yini eyenziwe leadership ukuthi manje ilanda abantu esingabazi izofaka bona la kuma structure umbuzo omkhulu lapho uthi ke manje siyaphi sibheke kuphi bonke abantu abasebenzile eGauteng babekwe eceleni abantu bekukhalwa ngabe eGauteng kubuyiselwa bona umbuzo ulapho siyokhula yini njengeliqembu cha ngeke sikhule njengeliqembu ngisaqhubeka ikhali Free State ikhali Northwest ikhali KZN yonke into yokukhala kwabo kuyafana labantu lapha akhona umuntu njalo ukuthi
ukuappointa kwabo kuyafana labantu lapha akukhona umuntu njalo ukuthi siyabona obazwelayo ukuappointa kwabantu awona u90% kuyimanje okukhona ama structure basokuyi EFF ungitshele bangenamanga bazo nabo bonke labakhona bangabe nginamanga bazongitshela ukhala eGauteng ukhala eFree State ukhala eNorthwest ukhala eMpumalanga ukhala eKZN ukhala eEastern Cape umbuzo omkhulu lapho xa unamandla sikhaliswa yini kula ma province onke lawo mangabe leadership iqhuba kahle umbuzo wami lo uma ngaba ama ground forces abantu okuyibona benzi MK ngoba phela khona manje uma ngabe ngifika kaMemela kuyakhiwa noma sekwakhiwa kaMemela uma ngifika kaMemela nanka amaMemela ngine right mina ngiqhamuka kakhona ngifike ngikhipha amathuluzi onke akaMemela ebebesebenza ngawo ngiwakhiphe nje wonke ngiwabeke lapha ya mase ngilena amathuluzi ami ngizowafaka la kaMemela uzofila kanjani uMemela uma ngabe ngamixwa lento uzofila kanjani uMemela mangabe ngofika kaMemela mina ikhiphe kwasana uMemela hayi ingane zami lezi bengikhulu bengizana phumani nilahelo le kaMemela isisale kaMemela thina ngithi mina ebela kakhoma uzani ngile ngifaka nga1 kakhoma ngile ngibafaka kakhoma bengena kakhoma bengena kodwa isibongo kaMemela uzophatheka kanjani koMemela wena ngeke uzophatheke kahle uma ngabe sikhuluma akekho umuntu onevoice okuzwa ukuthi sithini ama ground forces wonke ayakhuluma akekho noyiwani umuntu owakhulumayo imedia lesikuyo ibikade imedia inenkinga nomkhonto wesizwe saguqula uTikTok lo esikuwo namhlanje leshoko namhlanje sawuguqula uTikTok namhlanje lo sawenza imedia umkhonto wesizwe bazi kahle kusho uSG mangambiza today umbuzo ukuthi wanenzani TikTok insengale uyokutshela kahle ukuthi hey zayingane leziyana ayizwile uba umacengwane bawuthi umculo wa confess ayena wathi mina nje ngomacengwane ngahlulwa yinina nangishaya abafana bami nangishaya nginenebula naze nganizonda ngaze nganithanda umkhonto wesizwe nje ngilanje ngenxa yenu bamacingwane njengoba bamacingwane mina kade ekhala kwayizwa mina wathi khoma mina ngila ngenxa yenu yinini nangenza ngawuthanda umkhonto wesizwe noma ungabuza ubani oqhamuka eqembini lakhe osemkondweni yamani umbuzo ukuthi banenzani okhomo nabani bontshela ukuthi hey yazi TikTok kwaba namanye TikTok iwona TikTok wasenza ukuthi ube imedia umkhonto wesizwe wonke umuntu omefuna ukuzwa indaba zomkhonto wesizwe ubegijimela ku TikTok lana konogogo la konogogo konomkhulu bekwazi ukuthi makukhona thiwa ukhomo namaphumulo ukusho njalo thiwa ukhomo kusaqathiwa ukhomo namaphumulo yabo ukhomo namaphumulo yabo kwafika ugodole hey kwavele kona yonke into avele nje yawu TikTok umbona ngathi bafowethu shintshana wonke manje ama-picture manje fana umkhonto wesizwe kwakhala umlungu wathi mina TikTok hey ngathi umkhonto wesizwe manje njalo MK umbuzo lapho uthi khona namandla ke why lezi khale ngaka zonke siyazizwa ngithi kuma province onke ukuthi bonke abantu abasebenzayo babeke eceleni ulanda abantu beEFF bafaka ama structure okusho ukuthi umkhonto wesizwe awunabo abantu iEFF ngala iyasithomba ithi abukani nina nje bukani nina kuyimanje nini useless lonke nina bukani nje manje ithina siphethe abantu baqinisile ngoba manje siyabona futhi nathi ukuthi iEFF ibona abantu abangena kuma position lapha yana aba-appointwayo njengamanje asikhulumeke njengokhoma kumele iGauteng isebenzile ijabule ngobuholi bayo ngoba bayabaza ubuholi bayo kumele futhi iFree State Northwest Eastern Cape Mpumalanga KZN bajabule ngoba ibona abantu abasebenzile uma kiwa eMpola Stadium kwathiwa siphethe iPeople's Mandate umbuzo kuseyiwini cha no kusesiwona ama TikTokers awakakazi bazi bawa recognize angikhulumi ngakho ama TikTokers iwona abayimedia umkhonto wesizwe bebe abakazi bawa recognize ama TikTokers uthi hayi ma Peter nje ema Peter senze
ama-tiktokers bese